baqala ngokuganga bagcobane bafaka no corona bafakane mawuthi uyabuza corona ukube eBhayibhelini awukho ndawo le yonke ke lemkhuba yo pastors appreciation base company amakhampani wabo laba avulayo babiza ngegama lika Jesu unababiza ngegama lika Jesu ucabanga wathi sithi Matadesha of Compound Church igama lika bani lelo uthatha lo gama iqanto yakho ozoyicontrola ngendlela yakho ulingisa ushembe nje ngoba lamasonto afana noshembe kahle hayi nephathika ngokuthi wona azile izono amanye azidla izono secabanga ukuthi ezulwini ukuzila izono ngoba iBhayibheli uthi incwadi kaMateyu 7 evesini ka21 akusibo bonke abathi inkosi abayongena embusweni wezulu uthi kuphela yilo owenza intando kaNkulunkulu osezulwini so if pastors today namhlanje beziholela bona emhlambini kaNkulunkulu okay baze basethe ngcono makuthiwa bayaphiwa kuthiwa ke sibonge nje ingcebo zikaNkulunkulu kusho ibandla manje i-pastors appreciation is a forced bayenza bangakhulumanga nebandla balicele bavele bayiphoqe ukuthi ayibe khona